Апресс-центр ахықәкы хадақәа ируакуп алхрақәа рымҩаԥысшьаз аинформациа аизакреи апресс-конференциақәеи абрифингқәеи реиҿкаареи, жәларбжьаратәи анаԥшцәеи амчратә усбарҭақәа рхаҭарнакцәа рықәгыларақәа рзы аҭагылазаашьа ԥҵареи. Ара изҭаху зегьы алшара роуеит аинформациа аиуразы. Алхратә комиссиа хада ахаҭарнакцәа ашьыжь апресс-конференциаҿы иҟарҵаз адыррала асааҭ ааба рзы рышәқәа аартын алхырҭатә ҭыԥқәа зегьы. Уаанӡа алхрақәа рҿы ауааԥсыра рхыԥхьаӡара маҷхоит ҳәа азгәаҭақәа шыҟазгьы, шьыжьнаҵы абжьаҭара инеиз рхыԥхьаӡара рацәан. Алхратә комиссиа хада ахантәаҩы Тамаз Гогиа иҳәеит ауаа активла ртәылауаҩратә алԥшьа шынарыгӡо, аха анаҩстәи аҭагылазаашьақәа рҿы иашьа аҳәара шзаацәоз гәеиҭеит. Активла дара ибзиоуп зехьынџьара ихьниз, ихьынтәиҳәоз шьыжьлаҵы убас изқьынагьы убас иаамыз избанзар иоуп шьоукы иццакуа, шажьара ҵатәы змоу, убарҭ заа инеиуеит, заа рыбжьы рҭиуеит. Агьырахь убас ҳақәгәыӷуеит, ахәылбыҽхагьы убас активла инеиуа иалагоит адгьыл. Тамаз Гогиа журналистцәа рызҵаарақәа рҭак ҟаҵо иҳәеит Гала раион аҿы алхыҩцәа рхыԥхьаӡара уажә ирымоу адыррақәа рыла быжьшәык рҿынӡа ишынаӡо. Иара убасгьы иазгәеиҭеит Ԥсҳәы қыҭахь абжьаҭаратә бӷьыцқәа ргаразы Аԥсны атәылахьчара аминистрра аверталиот шырнаҭаз. Ԥсҳәы абжьаҭара азин змоу рхыԥхьаӡара наӡоит шәҩажәаҩык рҟынӡа. Апресс-конференциақәеи абрифингқәеи ара имҩаԥысуеит амш зегьы аҩныҵҟа. Урҭ дырбалахоит аԥсуа телехәаԥшра ишиашоу ицо аефирала. Апресс-центр ашҟа алхрақәа шымҩаԥысуаз иааиуа аинформациа есааира ихаҭәаахоит. Абасала ахәаԥшцәеи амассатә информациа ахархәагақәа русзуҩцәеи алшара рымоуп аҭагылазаашьа ацклаԥшразы. Сима Аргун, Михаил Братухин, Аԥсуа телехәаԥшра.